Greetings, viewers and subscribers of AVG News. My name is Tolagile Mahlazi. Today in our studios we've got our guests, people they've been always wondering what happened 9 months ago with Juskei River between the dates of 3 and 4, but the news went viral on the 4th of December. Namhlanje sivakashele ngusisi lo baba umfundisi, angeke ngibasho amagama abo, bona bazazisho ukuthi bangabobani bakuliphi bandla, then sesiqhubeka ngeconversation yethu. Please stay tuned. You are free to ask your questions elifuna ukuwabuza on our socials, then sizophendula. Sisi, can you introduce yourself and all the viewers? You are welcome to AVG News. Thank you, Sisi. Ligama lami ngumcebo Mahlalela, ngithandazela umfundisi omvulo. Yeah, thank you. Umfundisi, can you introduce yourself also? Sanibona ngibabukeli nonke izindawo ezehlukeneyo. Igama lami uKhayeni, umfundisi omvulo abamaziyo. Introducer. Viewers and subscribers, umfundisi usekakhona uhamba nosisi abathandaza bonke. Umfundisi, siyaxolisa ukuthatha sikubisele emuva on that tragic day into eyenzakalayo. Siyazi ukuthi awuphathanga kahle. Sicela uqine ukwazi ukuphendula ama-viewers izinto abafuna ukubazazi on what really happened that day. So ngizocela ukubuza ukuthi ubaba uqale nini ukuthandaza, uhamba endimeni yokuthandaza liqale nini? Ngiyabonga dadewethu, ngiyabonga Mahlazi. Ukukhuleka kahle kahle ngiqale ngo-1990. Ukukhuleka nje nabantu. Futhi calling yami le yayilokhu iqhubeka abantu bezimo. And nangokuba semanzini ngaqala nje ngabo-1990 ukuhambisa emanzini, akusiyona into eqale nje ngo-December last year. Okay, uqala kwakho ukuthandaza ngo-1990 ubuvele ungumfundisi ucotsho okuwumntwana webandla u-under kwelinye ibandla, or vele 1990 wawusungulwe lapho ibandla? Kusho ukuthi dadewethu ibandla engikhonza kilo namanje ngisakhonza kilo, kodwa-ke lapha abazalwane laba ngomabeka izandla qale nje ngumntwana esonto kwaya ngizingagcotshwa nasenkonzweni uhambe le ndima engiyo manje, kodwa-ke eqinisweni akulona ibandla ngale ebelingithunya ukukhulisa abantu bebeza ngapha kimi ngobuningi, bebuye endaweni ezihlukehlukeneyo. Abanye babuye ko-Cape Town, abanye Natali, abanye Polokwane, bebuye bezofika kimi endlini bangithathe ngiyobakhulekela-ke entabeni. So wena esontweni ulesiphiwo sokuba ngumprofiti, or usithi ulesiphiwo vele sobuprofiti, ulesiphiwo sobufundisi, so ungumfundisi ogcotshiweyo, or abantu bebona imisebenzi yakho bese beyakulanda futhi emuva belandela usizo lwakho? Yebo dadewethu, ngumuntu one-calling enkulu kakhulu ukuthi nasebandleni bayabaza abazalwane ukuthi ngumuntu one-calling. Abantu abaningi impela uma ungabuza ukuthi abangaki abantu abangababeka izandla basinda, baningi kakhulu. Abanye kumele benquma inyawo bakhulekele umuntu asinde abe right. Okay, liyamuzwa umfundisi ukuthi yena uqale ukuthandaza ngo-1990, akayiqalanga eGoli lento, uyiqale emuva. Abanye babengakabi khona, abanye bazitshela ukuthi umfundisi ngumfundisi ofikileyo ngoba nje amasonto semaningi, abathandaza sebebaningi, bayafika yonke indawo bathandazana abantu, ukuyiwa emanzini. Sisi, uqale nini wena ukuthandazela umfundisi? Ngiqale ukuthandaza umfundisi 2007. Uhlangane njani nomfundisi? Ngihlangane nomfundisi umama wangitshela ukuthi umfundisi vele ngumuntu osizayo, usizile even ifamily yami, basizile abantu abaningi. Nayo khona lana ungisizile umfundisi entweni eziningi. Umfundisi uhlangana laye kanjani, like on socials, or uhlangana laye esontweni, or njengoba esho ukuthi abanye ade bemlanda endlini umama wakho wamthola like referred by someone, or vele ngumuntu othe nawe umama ade thandaza khona nayo walandela? Yes, nami ngalandela.
ubelithandaza khona nomfundisi kulelo sonto vele la mfundisi asonta no usiza abantu la kade thandaza asiza abantu so belingayi esontweni yes besingayi esontweni. Okay, mfundisi sesingena endabeni eyiyo esikuyo namhlanje. Since uthi wena uqale 1990 ukuthandaza kulelo bandla, so kusiyafika lolu usuku lwamhla, it was mhla ka-3 or mhla ka-4 ukuze kuyefika mhla ka-3 uhambisa abantu emanzini. Bewusase kulelo sonto olishoyo ukuthandaza kulo o ubusudecidile ukuphuma uzithandazela abantu liphile ngokuthandaza? Ngiyabonga dadewethu, umbuzo omuhle kakhulu. Sho ukuthi sisi from 1990 intshintshiso, kodwa-ke benendlela yokuthi abantu bebeza ngokuningi ukuthi bengekhona ukubasesudweni la ngikhonza khona. So yikho ngaze kuleli ndawo entabeni kubeka abantu izandla entabeni. Mangisuka lapha sengibayisa-ke emanzini. Indlela ebengibakhulisa ngakhona. Bekubuya abantu abaningi kakhulu, amanye amasonto nje. Sonto lokuthi ubengikela nje umuntu. Okay, according to my research, la ngendlela indaba lezathi sifika yonke umuntu owayizwa le ndaba osayilandela namanje kuthiwa abantu babe-33. So lelo langa leyo congregation babeze kuwe ukuzofuna imithandazo or babezofeza imithandazo yabo, or it was vele ukuthi bengeniswe emanzini ngalelo langa? Dadewethu, abantu ababeze lapho babeze ngokwehlukahlukana kwesimo. Abanye abezofeza imithandazo zabo befuna ukuthi bayenze imithandazo. Abanye nababezolanda ukuthi basizakale kuze zonke inkinga zabo abebenazo. So abantu abaningi abanye babe-KZN okuyikho kwangifosta abangiphusha ukuthi ngcono ngiyeba basemanzini. Okay, so wena njengoba usonto esontweni ngumfundisi ukhona vele umfundisi esontweni leni ofola under yena or vele isonto liphethwe ngumfundisi? Umbuzo omuhle futhi njalo dadewethu. Esontweni mina ngumdikoni kahle kahle. Manje abadikoni bayenza nemisebenzi yabafundisi. Okusho ukuthi-ke ukhona umfundisi evele ngaphansi kwakhe. Okay, so lelo langa umfundisi wesonto was he aware ukuthi uzothatha abantu ehlane lefeza imithandazo, or lokho kwakungi-side ngakho ngabantu bakho bathandazelayo, it's not part of the congregation? That's very good. Umbuzo omuhle futhi nalo. Umfundisi ngale akawayengekho aware ukuthi ngihambisa abantu emfuleni, kodwa bayakwazi ukuthi ngabantu engibakhulekela kuphi entabeni. Kulabo bantu ukuthi bebeza since from 1990 every Saturday bembasa abantu entabeni, kusuka entabeni basemanzini, kusuka entabeni basemanzini, ukuthi maybe mama ibhekisisa from 1990 up to now, iminyaka eminingi kakhulu. Okay, lilalelela niba kuye lapha emakhaya lani la all over elikhona ukuthi umfundisi uyasho ukuthi akusilo bandla athandaza kulo elalikhiphe abantu ukuthi beyithandaza. So abanye bazozibuza ukuthi why uhambe those certain 33 people elinye ibandla lingahambanga. Umfundisi uyachaza lana, uyasho ukuthi abantu babeze uzofeza imithandazo yabo. So the question ekhona, sisi, were you there on the day? No. Well, yeah. Were you aware ukuthi uzoyiwa entabeni? Yes. So what made you ukuthi ungaphumeleli or ungahambi? Besibhizi nalezinye izinto since it was December, ama-stockfela, izinto eziningi, so izinto ezingabamba. Okay. Yes. So how close are you nomfundisi? Hayi, umfundisi nje close. Ukuthi uvele uyakwazi umsebenzi yakhe kakhulu. Ngiyazi umsebenzi wakhe, and yakusiza umfundisi akabhatalisi even 5 cent noma kusizile. Akasho ukuthi hayi manje so right, since isifo sakho leso or whatever i-problem ozengayo sokusizile ngifuna ukubhadala imali yakho, umfundisi akabhatalisi. Okay, so that's where abantu abaningi bemthanda bemlandela. Yes, uyenza izinto zenzeke. Wenza izinto zenzeke. Okay, mfundisi, taking you back from to that day owenza la khona.
I understand ukuthi kwakulabantu ababeya KZN, and then there was a certain principal from another school, and there were school kids. Then soba nabantu abanye obajwayeleyo othandaza nabo, and the people from high class, teachers, police, and people everywhere. So kahle that day ma announce ukuthi on Saturday siyahamba siyothandaza. Were you prepared to be emanzini abantu bafasta ubatshela the protocols of ukuya emanzini, like since njengomuntu oqale ngo-1990? Were those protocols done ezenziwa ngabantu abathandaza ukuthi kuyafastwa kuyenzwa ini? Did you do that nabantu lahamba nje kuphela? Dadewethu, normally uma sisiya lapho njengami ngiyafasta ngiyafastile, abanye weli ngoba sebesimo sokuthi abantu baphila ngamaphilisi ama-high blood, so angiforce umuntu ukuthi afaste. So umuntu uyazenzela i-breakfast yakhe aphuzela amaphilisi wakhe to avoid ukuthi uma esephezulu entabeni ukuwa bese wiswa yileso sifo esimphethe. So ngiyavumela nje abantu ukuthi umuntu inhliziyo yakhe ayinikele yonke imisebenzi kaNkulunkulu ukuze konke sikwenzekane ngempumelelo. Kungakho mangibathatha nale mina ngihambisa umuntu inkinga ngiyazi uma yehla intaba problem isikhona, so ngangiyahlabele ngalelo themba okudasiwayeyibiza kuthiwa intaba yomlilo, siyibiza sithi intaba yomlilo ngoba siyazi ukuthi uma ufika ngale noma kugula kanjani sokwehlula esibhedlela, kodwa uma usuka lapha entabeni vele uzokuso-right. Okay. Looking at the pictures and videos alela lama amanzi lana ayimancane for ukuthi athathe abantu abanye bese besho. So lathi lifika lapha emfuleni, ngiyacabanga ukuthi ababukeli nale ngavumelana nami ukuthi before kuyongena emanzini obenzwa ini, omunye nomunye uyabezela umthandazo wakhe ozofezwa for that particular day. Kulaba nabaphuphi, kulaba nababoniswayo. So on that day, I understand there was this man who had a dream. Ekhuluma ngento ezoyenzakala emanzini. Kungabe kuliqiniso lokho o yinto nje ayisikhulunywa ngabantu kuma socials, like spreading? Dadewethu, eqinisweni leyo nto njengaleyo angivumelani nayo. Amaphupho yebo bekuhlambulula, nalo ncube ehlambulula kazange ehlambululeke indaba yamanzi. Wahlambulula ukuthi uphuphe sisesonto lesigqoko ezimhlophe, wakhupha yena eyi-security. Ma singena endaweni kulelo bhilidi wavula igate, themba ivula igate wabona abazali begqoke ezimhlophe bengena bonke, kodwa suddenly wabona sebegqoke ezimnyama bonke kuleyo ndawo. Kuleyo bhilidi wathi ayinakangezanga nisino asimakristu ningoba nizofuna labo bayindawo yabakhulekayo, uthi wakhupha kesixotsha labantu bakhe. Wayengayibiki ngendaba yokuthi emanzini, if umuntu ebika indaba ukuthi emanzini uyazibona kule nto enje, there is no need ukuthi siye lapho ngoba sesichazelwe ngenkinga ekhona ngaphambili, so sasingeke sihambe lapho dadewethu. Okay, so abanye ababengekho, abanye ababelamaphupho ngendlela yokuthi emanzini kuklini okunjani, ngoba ngicabanga masingabantu sonke ngiseyithunya ezingafaniyo. Kulabanye abalindwa ngamadlozi abo, to those who still believe ukuthi idlozi is existing. Kulomunye umuntu ongumphuphi, kulomunye okwazi ukuchasisa amaphupho. So labo abaletha amaphupho for that day, where all those dreams achasiswa o lawa yena kunjani, olazama ukuhlaziya ngalawo ma-dreams, ulabuza abanye ukuthi obonisiweyo uboneni ngalokho esizoyenzakala namhlanje. And I understand there was ugogo owayevele engizwa from dala, like everyone uyazi ugogo ayezwa. Ngicabanga ukuthi wafika washo wathi umfundisi ngizwa ama-voices. So
izinto zonke lezo were they considered before lisayangena emanzini? Dadethu, umbuzo omuhle lo kakhulu. Abantu sebeyibeka indaba ngendlela ezihlukahlukeneyo kakhulu. Of which isimo leso asenzakalanga nje ndlela. If kwakukhona umuntu wayekhulume iphupho, ngizoba nami ngiyakwazi uku-interpreta ngamaphupho. Nangizoba ngabalekela isimo esinjalo ukuthi ayithuthi kukhona ingozi lapha. Mina ngalelo langa ngathi yimi umuntu kahle owaye maybe engavumile ukuthi abantu baye emanzini. Nanginamanzi engangathini phezu kwentaba ukuthi abantu bazoyenza ngizobahlambulula ngawo lawo manzi. But because I was overpowered by the crowd of people pushing me to the river, of which I didn't want to go to the river. But because abantu ngokunabantu ababe-KZN abafuna ukuthi baye emanzini, ngaba forced ukuthi ngihambe ngoba abantu uma bebuya as far as KZN ezofuna usizo bese usithi wena hayi ngizolenzela amanzi entabeni ngihlangane nawe. It was fun. So that is why I was really pushed ukuthi ngiye kuphi emfuleni, but mina bengathandi bebatshele ukuthi namhlanje siye emanzini ngizwane ukuthi ngabe nginifezela ngani ngamanzi la lapha entabeni ukuthi uma ngabe kungakhulunywa lento in public bakhona abangasho ukuthi umfundisi washo ukuthi abantu namhlanje abasemanzini funa ukuthi kukhule kwentabeni. But kusisho lokhu ngangisizwa ngifile ukuthi ngikhulisa abantu entabeni emanzini. Okay mfundisi, uyachaza wena ezumuntu oboniswayo umphuphi umchazi wamaphupho endala uyahamba lendlela. If wena uthi umoya wakho wawungavumi ukuthi ungenise abantu emanzini but wagcina usubangenisile, why did you oppose lento leyo ngoba wena umuntu kamoya? Why congregation yakho ungatshela ukuthi namhlanje abantu lokho engikushoyo sizokwenza kanje, then we'll set a date sibuye sizongena emanzini? Umbuzo omuhle dadewethu. Yabona lento ngisho hayi ukuthi mhlawumbe ngangiyambulelo ngomoya ukuthi ngingasabantu emanzini abantu bazofika bafele emanzini. Cha, but ngalelo langa ngangisizwa ngafuni emanzini, but kungavele emoyeni ukuthi wafuni emanzini. But because of the crowd I was really pushed and forced ukuthi ngiye emanzini. Khambisela abantu abayobuya ukhona abantu bayobuya ePulukwane. So ngakwafika ukuthi uma ngabe mhlawumbe labo bantu sebela and then mina ngithi ngiye emanzini kuzobanjani la sasekhona kwakungenamvula kwakuvele nje ilanga nje kushisa nje as usual. So that is why I ended up going to the river. So ngesikhathi ngoba wena wasuphambukile lokhu vela injongo yakho yalelanga entabeni ngoba uthi wena kumele uye bagezisa amanzi nestaff engangena emanzini, did you go and pray about it ukuthi manje sesizongena emanzini into ade ngithi ngizoyenza sengitshintshile, owavela wathi hayi ngesifiso senu sesiyahamba emanzini? Or did you first consult with God ukuthi isinqumo lesi right na? Ngumbuzo omuhle dadewethu. Yabona mangithi uzogeza ngamanzi shuthi is only a 20 liter bucket angithi. So uma ubheka abantu ababekhona lapha ngalela bucket le 20 liter amanzi engavele ehlele entabeni kufanele kugeza abantu lona. So abantu semfuleni khona amanzi ozokuqoqa. Ayisasisentabeni. Sicela entabeni. So amanzi la abamancane kakhulu ukuthi maybe for abantu abangu-20 ngoba nizosebenza nje amanzi amancane abantu bangakholelwa ekuthini nisebenzise lawo manzi lawo entabeni ukuthi bebe ngabahlanjwe. Kodwa uma uyikhona ubelieve even a drop of water iyakusindisa uma ukhona. Sileso into efana lezithi they can use 10 liters of bucket
befafaza abantu, behlambulula abantu. So into wena wenza ukuthi kube ne-doubt, ufune ukuthi ubanikeze lento bona abayifuna ukungena emanzini, while wena vele akusinto wawelandile. Umbuzo saselapho ukuthi wazama ukuyisetshisisa ukuthi izohamba kahle noma okwaba ukuthi hayi ngoba abantu sebekhalile ithi ngafaka emanzini izofika ngosisa amanzi abantu bengena. Umbuzo omuhle futhi dadewethu, ngiyabuyela futhi kulokho. Eqinisweni isifiso sami njengoba ngisho ukuthi ngangingafisanga ukuyenta kwemanzini ngalelo langa, ngangithi abantu bafeze ngamanzi lawo ayekhona lephezulu entabeni. Njengalokhu sengichazile ukuthi kwakunabantu ababe-KZN, lokhu ukuthi ngikhumbula kahle wayephethwe ama-epilepsy. So laphana abantu abanjengalabo beyithi ngafaka emanzini nje wona lana ehlayo nje bebazobe more than 20 liters. So uma ngifaka ndawo same day epilepsy is gone. So naye wayele information yokuthi wangena emanzini uzophila. Abantu abaningi bayakwazi ukuthi bengakufaka emanzini noma kuthiwa yiyuphi umkhuhlane onawo mawubuya nje isigone. Yabona njengedadewethu. So bathi uma becabanga lebhakethi lamanzi kwasho ukuthi wonke umuntu wasola umuntu ayelapho ukuthi hayi umfundisi esambele emanzini. So nami ngingathanda ukwenza ukuthi ngabona uma nikhuleka akumelanga nibe nama-different issues yabona, futhi ukuthi nonke niyenze into niyenze as one. Njengalokhu sikholelwa ukuthi ngosuku lwe-Pentecost abantwana bakaNkulunkulu behlangene bendawonye benhliziyonye, lapho kwathelwa khona umongo wabonakalisa kubantu bazoka sebekhuluma ngezindima ezehlukeneyo. So singaba naleyana into singadonselana, asenzeni into eziwani nami ngahamba. So umbuzo olokwangaphambili, wahamba wacela ukungena emanzini wakhonfirma na olahamba la kusisa amanzi abantu bangena emanzini? Umbuzo omuhle futhi nawo lo. Ukufika kwethu lapha sasifanele sifusisa amanzi. Ngeqiniso mhlawumbe masa siphiwe lelo thuba sasizoyambulela, sasizoyibona inkinga ukuthi hayi kunenkinga singangeni. Yabo. So lapha kahle kahle mfundisi, ngoba wena wasutshintshile vele injongo elalizanayo. So ngezinye indlela awuzange uhambe uyethandaza uyibani ubuze ukuthi manje sesitshintsha into ade ngivele ngizoyenza sesisiya emanzini. Wangena lalaba abanye lingena libanga lamasabusamazi bawu-3 bawu-4. Angichaza futhi lapho emanzini lapha mamfika mina kamfake futhi emanzini, mina ngiyawabusisa amanzi. So wena wafika wabusisa amanzi? Ngathi ngifika singakawabusisi kwabusisa. Sifika lapho nje uye wakhuluma ngendaba ukuthi kwakunogogo oyengazwe endlebeni. Yes. Owakhaya khuluma ukuthi lapha kunama-voices. Yes. Abantu labacabanga ugogo lowo engumprofethi, ugogo lowo engasumprofethi. Ugogo loyana kwenzeka izimanga, ngathi umuntu ovele ngake ngichaze kahle indaba kona ngazi ukuthi umuntu wayenjani. Wathi umuntu wayegula umuntu njengoba vele nge-age yakhe besekamdala. Umuntu mayeba mdala sometimes uba ngathi unokulahlekelwa umqondo, sometimes abe ngathi umntwana akhuluma ezinye izinto ezingathi ngezabantwana. So amazwi lawo ugogo owayewasho la wonke umuntu wawezwa, owalitshela, owaphonga ukukhuluma ukuthi I'm hearing voices. Mina ngathi uma ngimanzini yimi umuntu ufika ukusisa amanzi abantu bese bezingenele, ngoba mina angifaki umuntu emanzini. Funa umuntu azingenele ngendlela yena esutha izidingo zakhe, ukuthi uma engaba ezizwe ukuthi se-right abese yiphumela. Ungangenisa umuntu kade umuntu uneasima kulokhu umbambe umuntu afeleza nje zakho. So uma izingenela yena lapha kuba nendlela ukuthi uma isesizwe ukuthi noma nje aminafo ngene yaziphumela bese kuba ngembusisa. Okay, so ugogo yami sathi uma ngifike ngabathola mina sebelindele mina ngifike, ngoba mina ngalandela ngemoto yakho labahamba ngeteksi
ngabathola selenza khona semthetho belapha emfuleni emfuleni kwakungasithi sodwa kwakunelinye ibandla lapha elalivele likhonza nabo kunelinye futhi lapha elalihlangene nabantu babenza isintu kwaba yithi so singamabandla amathathu ukufika kwami ngifike emanzini lokho washatha ukufundisa namba abamemeze abantu bazokulanda. Okay, njengomuntu olesithunzi okweleswayo wakudingisisa ukuthi ugogo lo akezwa, but on that day wezwa ama-voices ethi umfundisi kulabantu abazokulanda olaqhubeka lathi ngoba ugogo vele ngumuntu ongathi angaphilanga kahle futhi sekamdala, then you ignore that. That's very good. Dadewethu ngiyabonga umbuzo wakho lo. Wathi qeda ukusho ugogo ngabiza lo umfundisi umncane ngathi ngizisa ukungimamisela ukuthi labantu abamemeza abantu bazolanda umfundisi bazongilanda bazothatha mina. So ukuqala ngangibuza ukuthi njani manje afuna ukuthi ngiyikhuleke leyo nto ukuthi ngiyidingisise ukuthi ukukhuluma ngesizathu bani ukuthi ngizolandwa la kwavele ngazi omunye nje kwathi usanelisiwe le ntombazana ithi kimi mfundisa ubheke phezulu manje ngithule rainbow ngithi maphezulu kahle phezulu manje sethulile ukuthi rainbow le ingakuchaza ukuthi ngizakumele ukuthi lezi zinto ngidlulise ukuthi sike sikhuleke ngazo ukuthi kanti rainbow in 2 seconds into ayingasekho rainbow in 2 seconds kodwa abantu bonke babeyibonile. Yikho lapho sathi manje ivanisha kwahle kwadumo amanzi. Okay, so ugogo wezwa ama-voices inside the water, not ngaphandle. Wawezwa ama-voices elivele semanzini already. Sasingakangena emanzini sifika nje kufika nje kanje. Yena ngoba babesevele belinde mina. Ngathi kufika uma sathi umfundisi apha bamemeza abantu bazokulanda. Obani go? Okay. According to the research, there was a principal. Yes. Principal angazi ukuthi wawule ngamasonto amabili or it was past wabuya ezobonga umfundisi ngemsebenzi ade seyenzile wafika lesipho wanikeza umfundisi isipho semoto ngabe kuliqiniso lokho. Iqiniso phela. Okay, ngisayithe uprincipal weza labantwana. Abantwana abantwana basesikolo labo ababele inkingazi zabo ama-challenges, labo bantwana babele ama-challenges watshela abazali ukuthi mina la ngithola khona usizo, labo bantwana bazophuma esimeni abakuso ngoba umfundisi wami ngiyamthemba ungenzile 1 2 3 naba-parents abo wabuya la kulabana abantwana ukuthi okay. So ngoba ugogo wakhuluma ama-voices la lingakangeni manje. According to the research, but umfundisi wamemeza uprincipal wathi principal take your position. Wafika uprincipal, was principal the first one wangena emanzini? Dadewethu akulobuqiniso akulobuqiniso ngiyajabula nje ukuthi ungibize kule show yakho ukuze ngitshele abantu iqiniso. Uprincipal azange ngimbize. You didn't say principal take your position esemanzini. Lapha njengalokho ngichazile ukuthi mina ngifike ngibusise amanzi. Ungawabusisi umuntu uyangena one by one aningene libaningi because nje amanzi nje kuyiportion engaka nje ukuthi kungena umuntu oyi-1 at a time. And then bese lokho bejintshana kanjalo ukuphuma laphana ngiyabeka izandla ehambe ekhaya ukuphuma ngiyabeka izandla ehambe ekhaya kanjalo abantu bazibaphele. So azange ngisho ukuthi uprincipal athathe iphathi ngoba umuntu yona lo uyingenela ngokwezidingo zakhe. Sisi umama wayekhona? No. So wena nawe kufana nalento leyo uyi-researchile wabuza babekhona, so isitori esiningi esalapha usazi? No, bengekho that day. So usingena emanzini sizivele ngihlale ngena every Saturday ngiyangena emanzini. So ngathuka kakhulu mangizwa lesithini ukuthi because ngafika endlini ngalala that day ngizwa umzimba wami ngathi akekho right mangifika
and then I switch off my phone. Around 6, fully phone, and ngathola ama-missed calls. Around 50 something missed calls. People are calling me bahambe namanzi, but that day I was not there. Okay. Yes. So mfundisi, ayinto principal wayezile laphana la lezo-organize lazo. So according to my source, ingane zazijabulile ukuba semanzini. Cool. And they were busy playing with water. Ngoba amanzi vele amancane. So bonisa ukuthi ngabantwana vele abajwayele amanzi and they are happy with it. Everyone was very happy. Was very happy. Okay. So laphana kulabanye angithi kwakuyi-first load leyabantu abasekumele beqale bengena amanzini. Ikhona enye ilodi eyayisiza ingakafeli. Yathola lezi sihambi lesokungena amanzi. Okay. So la into engifuna ukuyi-understand. Lama-viewers ngicabanga ukuthi bafuna ukuyi-understand lento le ngoba namhlanje ukhona uzobachasisela telling like it is what happened. So laphaya uthe umuntu ungena eyiwani phakathi nguwe lo mfundisi oncane emanzini umile kuyiwani. Okay, ichaza dadewethu. So lapha ungena abantu sebaningi ngithi in a group. So uzusuka umuntu ewanazindebele amayiqeda abuye kimi lapha mina ngapha before, but sonke sizoba semfuleni. Sisemfuleni nje elikhulu ayingenamanzi endaweni nje nanga amanzi lapha. So lingaphandle thina singaphandle phakathi kwamanzi akho. So umuntu mayengena uyangena uyazihambela emanzini afike awenza yes abuye bheke adlule umfundisi. Yes, umfundisi ambeka izandla abahambe. Umfundisi nguwe ombeka izandla ulalo umsekelo wakhe nje bethi bekulo mfundisi uncube. Ngizwe umention ukuthi kulo mfundisi uncube. So uncube na ngaleso sikhathi wayekuphi la wayengaphandle la wangaphandle. Kuyo uncube naye sasisonke singaphandle kwangakangeni imoto dadewethu. Yeah, usho ukuthi sesiphandle uncube manje abantu baza ngokuningi ngomunye umsiza ubeka izandla lapho abantu bahambe bayikhaya. Manje ngena ngoba uthi babe they are very fast. Then omunye wayibhekile lapho neyabuya kimkhulekisa maybe sebeyi2 sebeyi3 sebeyi2. So to avoid that queue uncube nawe yababeka izandla wonke umuntu yakhona ehamba. Okay mfundisi. So ngaphandle kwamanzi. Amanzi mali estimate la elale khona la manzi ayekhona kungaba how many meters since la lingekho emanzini ngaphandle le waterfall ongena kuyo lina nje ngaphandle asingasabali waterfall la amanzi abanayo liphakathi lo amanzi lawo liseduze kwawo ole kude ngicela uku-explain lapha sesikhulu umfundisi no sis I'm asking on that particular day, not you usually do. Okay. Yes. So you can tell me what you use it for you so kahle since lale ngaphandle. How far were you lamanzi? Okay, yeah, ngiyathola ukuthi sikhulu ukuthi sibe sehlukene kancane ngokuyichaza la. Sisonke semanzi. Asiko ngaphandle sisemanzini siphakathi emanzini labazana angikho ngaphandle komfule olimile emanzini uthi inyawo zisihamba namanzi siyawezwa amanzi shuthi kuyidwala nje lesikhona kufana nokuthi simile osamendini kanje idwala lakhona liphakathi kwamanzi yinto engifuna ukuyi-understanda leyo yikho bengibuza ukuthi umuntu uzosuka phansi ayengena emanzini akumfundisa lo. So idwala lelo elikulo is surrounded by water. Yeah. So umfundisi le congregation bala bedwala nakuna manzi umuntu uyasukuma kulelo dwala ayihla emanzini adlula kusiswe aphume emanzini aye ngaphandle ayochinja. Alright, I understand. So laphaya ugogo how old was ugogo? I think she was
days something, yeah, 8 days. Wayesaqinile. Wayesaqinile. Ugogo uyakwazi at age 80 something wahamba e1 month. Ugogo masifika lapha edwaleni simhlalisa phansi bese simchaya amanzi. Okay, ugogo kangena. Ugogo kangena masimchaya amanzi okanye maye ngabe ufuna ungena amanzi evolunteer lo omunye wami ke partner yami uncube lo ohamba naye embambile ngesandla afika ngene kabe simkhupha into omdala. Silokho sisaqhubeka ma viewers la e-AVJ News Studios. Umfundisi lokho uyachaza ngento eyenzekala ngalolu suku uhamba nosisi la uzomeseka njengomuntu osesithandazela kakhulu la oyaziyo ijeni yokungena emanzini. Hlalani lokho lihleli nathi lokho esiqhubeka imibuzo yaqhubeka iyaphambili. Sis wena ngendlela owezwa ngayo uma usubuza ama-survivors laba abanye abakhona siyazi ukuthi kwabuhlungu abanye bebengakwazi ukukhuluma. So wena uma bekutshela bathi wa-drink laphendle bathi nje amanzi ahle nje kwatshentsha nje lapho kwamnyama. Uma kayichaza usisi kaprincipal bayichaza kwanichazela nani e-first station laphaya uthi kwahle nje kwenzeka ezinye izinto uthi amanzi abuya ngapha nalapha abavala like abaspina njenge-washing machine. And into yakhona yenzeka within a twinkle of an eye. Ngoba uya-explaina ukuthi ngendlela yenzeka ngayo nomhlobo nami azange sengiyibona into esongo sihlale singene emanzini. Yes, sihlale singene ndalo ngihlala ngene emanzini and namanje ngiyangena emanzini angeke ngithi angene ngoba kwenzeka lokho. You understand? Sihlala singene emanzini nami I was shocked into yenzeka that day. Ngaze ngazibuza noma uthola that call ukuthi hawu kwenzakaleni bashintshe indawo la singena khona yini. That was my first question. Umzali wangiphendula ngathi no. Ngathi no. Amanzi lawo angeke azathatha umuntu. So angazi ukuthi kwenzakala that day. Angazi ukuthi yini. Mina ngihlale ngena almost every Saturday. Bengikhona la izolo bengenile. Ngiyaqhubeka mina bengizingenile ngiyazingenela ngibone because uyazi vele ngihlale khona. So uma uya laphana I feel that thing yokuthi iyafika sifike ngipusisa amanzi and then bantu bayangena namanje amanye amabandla njengoba uzwe nje ukuthi lapha kwahamba abantu abayi-14 or 16 people. Some of these people akusiba abantu bethu. You understand? Ungathela ukuthi maybe bethu bayi-9 because abantu abaningi basurvive abaphuma abantu bethu laphaya. So yeah. Okay. Ubuyele futhi kuwe mfundisi. Bekulogogo elder. Kwakulo mntwana omncane. If I'm not mistaken, under 3 months, yeah. So umntwana layo wayangena emanzini nomama yakhe o wayengena umama waba nomunye uhangene somntwana. Ngicela ungi-explain lapho endabeni yomntwana noma ukuthi wayengene kanjani. Umbuzo omuhle dadewethu njengoba ngishilo ukuthi mina ngathi ngifika ngemoto yami ngabathola ngifika nje ngathola vele sebengilindile bengaphakathi phezulu kwaleli yadwala. Manje ngingane le ingane yayithole usindiso yathola usizo ngoba wayehlala esitaradeni ntwana. So esekuthola usizo wayilabo abantu abasebethanda ukuhlala esitaradeni so esekuthole usindiso layo waba overexcited ukuthi wavele nomntwana omncane ona-3 months. And manje bathola ngabe lapha my first question ufuna nomntwana omncane. But because ngiyazi ukuthi vele is-safe and uhlezi kunjani kuku-right lapha phezu kwalento la kunamanzi lapha. So wayengakakhona ukungena nomntwana onamanzi ayihamba lapha ngoba wayengakakwazi ukunyathela kahle phezu kwamanzi. So ngoba kwakungenamanzi wakhona ukuthi la yafike ahlale nabanye lapha phezu kwalela dwala. Yiko kwenza ukuthi ngesikhathi amanzi la esehla ngale ndlela ehla ngayo ngakithi mina ngathatha umntwana ngicabanga ukuthi ngizosurvive at least nomntwana mayiphethwe yimi ngeke kufane nokuba ephethwe umama wakhe mangaphazama ngaba no-19 years.
and futhi umuntu one-drug history. Yeah. And akahambanga kurehab, uthole ukusindiswa uzingepile via church. Aseklini umuhle kakhulu. So umama womntwana wayehla waya nomntwana emanzini. Usho ukuthi emanzini wayengekangene naye wayengekule crowd yena. Wayesahlele. Andasikafike kufike kwamanzi. Wasikakangene emanzini. Okay, usahlela phambili. Wasahlela. Okay, so wena umntwana ukumthatha laphana wayenzakala so kufike that amanzi lawa aphuma ehla nje dadewethu indlela ehla ngayo awasekeli shock because nje mafana athatha athi phuma epathi ngeke ngisho blame umuntu lapha ukuthi wake ngaphuma ubindlela azangana amanzi vele umuntu was shocked and saforce asiforce ukuthi sime kuphi kulele yadwa ngoba wasese bracket vele ekuyindlela ukuthi vele lana manzi ayengekho umuntu ena cross. So wena umntwana wamthatha ukuthi uyamseva. Mthatha ukuthi uyamseva mfuna ukuphuma naye baleke naye phandle but kwasekunzima. What will happen on that scenario? Kwasekunzima ngathi semfight ukuthi inkinga yakuphuma. Yiko lapho mhlawumbe mama ezokuthoka ehla isihlahla esabe sashaya nje abantu bawela phansi and I'm really shocked mfuna ukusebenza abantu mfuna ukusebenza nomntwana manzi ukuthi ngiphume nomntwana azange ngazi ukwenzakala amanzi ayezegijima phezulu. So wasaluka ngengubo umntwana washelela owawa wenzakala nje umntwana vele azanyamalala ezandleni zakhe. Yabona immediately lamanzi ma esegijima phezulu kwami ngezwa esandleni zami yazi nathi kuthiwa ukhona umuntu indoda endala phela kuyadonsa lo mntwana ngendlela ebuhlungu kakhulu ngoba nami abambonayo bathi ngathi ngisuka lapho inyawo zami zibheke phezulu bheke phansi. Ngizama indlela yokuthi ngizama ukuthi ngibele impilo yomntwana. Okay, so ukufika kwalamanzi kwakungabi umuntu vele oseqalile ukungena lapha emanzini. So amanzi alilanda kulela dwala lisahlangana nenono. Isifika nje ahlase hlanganise. Okay, I understand. Abantwana abazalwa principal, if I understand, they were between the age of 16 and 15. Yeah. Okay. Kulo mntana omncane ona-5 months. Kunogogo omdala. Then kube sokusuka umfundisi esontweni songubani? Umdikoni esontweni. Okay. Ngoba vele singabantu abamnyama, we always speculate, we always think ngendlela esicabanga ngayo. Mina ngiyotholakele Mahlazi ngihlele ngiyi-1 manje analyze lento leyo. I'm giving an example, I don't say ukuthi ngisho kanjani. Sesikhuluma i-reality into ekhona e-existayo futhi. One will say umfundisi bese kafuna ukuzivulela ibandla lakhe. Maybe lento eyenzekileyo umfundisi ubekazoqina. Masikhangela ayithi kulento kulo muntu omdala. When you're building up a church, kumele kube lo muntu omdala ozopresenta abantu abadala ngithi olethi sizonke ebandleni. Kube sosuka nomntwana omncane. Umuntu ongelacala uJesu wathi vumelana abantwana beze kimi, umuntu ozobiza abantu esontweni. Bese kusuka le new generation. So one can say ukuthi umfundisi bese kaphumile esontweni lana sefuna ukuyakha this thing yenzeke so ngoba umfundisi maybe uyathwala ngalabo bantu. Yizinto ezikhona lawe ezinye futhi ozazi uyakuzizwa. So mawalokhuza unga-understandisa ama-viewers ukuthi wena usasonta lapha esontweni ovele usuphumile esontweni. Si-understand lapho ukuthi ngoba each and every age okwayenzakala khona la ngendlela okwayenzakala khona la ngendlela echaza khona ukuthi yakumangazi. If it wasn't you, ungomunye umuntu njengomuntu ophila isiKristu asiyeke ukuphila isiKristu ungumuntu ophila emhlabeni bongayibeka njani? Dadewethu yebo abantu banenkolelo ezihlukeneyo. If ngifuna ukuthi uvule ibandla should have opened it many years ago.
ngoba even nasesontweni langikhonza lona bazokutshela ukuthi le nto la ngeke ikwenze lokho. Mina ngumuntu engathi uma ngifika enkonzweni ngathanda ukuhambisa yonke into nge-procedure right. Ngingathandi ukuthi mhlawumbe kuzwakala ukuthi sengivula ibandla lami lapha ngokwengqondo yami. Futhi enye into nje engayichaza engifuna abantu bayi-understand. Kwakungasiko ukuthi lapha ngifuna ukuvula ibandla ngoba nganginabantu abahlukehlukene abakhonza i-ZCC 12 Apostles amasonto ahlukehlukeneyo nje. So futhi bengingenayo nje indawo right ukuthi ngathi ngikhonzela lapho ngoba mina ngikhonza nabo lapho Saturday nesonto ngisesonto lami la ngikhonza khona. So laphana nje usebenzisa i-calling. Ngicela ukuyi-add nami lapho sisi. Umfundisi njengoba singachazile unesonto nasonto khona. Isonto lakhe hamba ngama-Sundays. Saturdays siyahamba sentabeni. Siyothandaza masehla sihambe semanzini. Umuntu nawe ungahamba uye lapha ufuna usizo. Not ukuthi it's a change. You understand? Uhamba lapha nje ngoba unenkinga zakho. Uyinomcebo unenkinga zakho. Ubani umuntu ongisisa. Uzokutshela ukuthi ayihamba kuzibandana nomfundisi umvundla. You understand? Unesonto namanje usesonto lakhe. Uyibona le nto. So umfundisi umvundla ngendlela omazi ngakhona yithi njengoba echaza ethi angeke ayenze into eziphuma endleleni uyasonto esontweni ungumdikoni esontweni yithi. So la esontweni lena wazange affected lutho ukuhamba kwabantu was affected kakhulu. So umfundisi was aware ukuthi vele abantu bakhe belahamba nabanye. Yena lo mfundisi abanayo beef. No, abanayo beef ngoba umfundisi yini ekhona yakhe uyasiza abantu. Okay, so umfundisi wasesontweni akala nkinga ngoba ngapha ama sentabeni besofundisi. Yes, esontweni akasomfundisi. So umdikoni. No, ayinti kuthena umdikoni. Yes. Esontweni umdikoni ayithi kulomfundisi. Yes. Kodwa manje ngaphamthandazweni umfundisi. Yes. Kanjani? Ngichaza lapho dadewethu. Indlela imisebenzi bengiyenza imikhulu kakhulu. Ngegama kakhulu. Imikhulu kakhulu wonke umuntu bengibiza pastor. Ibina belungu bebabeka izandla. Bonke nje abantu. So into le pastor by people calling you pastor, not ukuthi mabefika kuwe uzibiza ngomfundisi. No, yiba abantu like irrespecting name ababesebenzayo. Nangimisebenzi engiyenzayo bengiyenza lapha ngegama lenkosi uJesu ukuthi le misebenzi is beyond lesisemengiso. So i-calling enginayo ufundisi. Bahle bangu abantu ufundisi. Okay. Singakayiphethe ngoba sesiyafika emaphethelweni we-interview wethu. Liyamuzwa umfundisi uyachaza uthi amanzi ma efika babe sahleli kulelo dwala. Akekho umuntu owayengena emanzini. Umfundisi uyachaza akekho owayengena emanzini babe sahleli phezulu kwedwala. Wafika lawo manzi uthi ayenza anganjengasavunzana. La manzi dadewethu ngendlela nje ayenza ngakhona njengoba sengiyachaza ukuthi le rainbow egijima phezulu kwethu immediately nje ivanisha nje athazibarakhethe la manzi agijima ngapha yabona ukuthi vele kwangekho umuntu wayengacross aphumele ngaphandle. Umuntu esalweni ukuthi singiplani bani singayenza ngoba ayikho indlela ukuthi ungajabula ngakulela side ukuthi ungajabula ngakulela side bracket already. So thirdly kulapho kwasibuya ke sigijima phezulu kwethu. Okay. So umuntu owaqala ukuhamba ngamanzi wambona ovele wavela ngabamnyama umuntu nonke ngoba masilandela ngezindaba bathi there was a certain lady owaqala ukuhamba ngamanzi bathi wayethena akafuna ukungena emanzini but was forced ukuthi abuye edwaleni la angene emanzini.
How true is that? Dadewethu, lana manzi ongasomanzi angathatha umuntu oyi-1 same time. Phela uma ethatha umuntu oyi-1 usubeka sibheka. Isho ukuthi asingaba neyindlela ukuthi nathi sifayithele impilo zethu siphume. Ngoba siyabona already sethethe omunye wahamba. Lana manzi tathisho wayebona kwahamba inamba yabantu abaningi kangaka. Azange anikeze umuntu i-chance ukuthi umuntu aphume emanzini. Athi uma sesibhrakethile, uma sesiza nje, nami kwaba mnyama zange abantu abantu bahamba kanjani. Okay, usisi wayengekho. Kodwa uthe wahamba nabantu bamanye amabandla. Aweleni ibandla kwalabo abantu abangu. Like eleni ibandla ngaba approximately abantu abawonake bathu emanzini. Mfundisi, lalingekho emanzini. Lalisedwaleni. Amanzi afika. Aswitha abantu. So laba abanye abangasilo labo abantu abazobasiza. Bona bahamba kanjani ngoba amanzi lawo aza kulinye edwaleni. Okay, ngichaze futhi. Angithi sisemfuleni sonke. So edwaleni la is an island like mawuyibheka nje idwala lana ngoba it was surrounded by water. So umuntu nje uyela akunamanzi at all. So laba bangale it was just a dam, a small dam. Ikola wabefakana kunamanzi. Yiyo amanzi lakhona bona ayefika lana. Kulaba babengale ngakulelana side. Kuzothi lezi inyanga nabanye ababekhonza. Wena kwakungamanzi la ahambayo la. Laba benqomela khona izinkoko zabo senza imikhoba yabo. So la manzi mayefika abamba umuntu ngoba indlela ihamba ngakhona very fast. Asa kuma ithusha nje qhamuka nje vela hamba nawo umuntu esemfuleni. Oh, okay. So lina lihleli ngapha abanye bahleli ngale. So wena ebantwini obasiza abavele nale nkinga bangayi ababesizikhulu. Njengalokhu dadewethu echaza ukuthi sathi uma sisenza ama-calculations athola ukuthi babengabamnayini ngoba nguyenzi wahamba wayenza i-body view. Wa-check-a bonke abantu uyabazi bona abantu esikhonza nabo bekhona besiza labo. So wathola ukuthi-ke inamba liye ingaba yi-9 yethu noma kwena abanye abekholabo abanye abeliyibandla leli angazi ukuthi kwahamba ngoba kwavela kwaba mnyama nje kuphela kimi. Kwamnyama nje nakimi. Nawe wahamba futhi. Nami ngahamba. So the final part wawungekho kodwa uyamkhumbuza umfundisi ukuthi wahamba ngamanzi kodwa yena akazange ayisho ukhulume ngendaba yesihlahla nomthwalo womntwana. So wena ukholwa kangakanani ukuthi umfundisi la bahamba ngoba yena umfundisi njengoba ekhuluma echazela ama-viewers uthi yena wazama usiza abantu wafika lento yesihlahla. So uhamba kanjani la ethe washaya isihlahla? Lo sihlahla sashaya wonke umuntu. Yikho phela engikusho ukuthi wena ngoba ongekho kodwa uyakhumbuza ukuthi wahamba ngamanzi. Yena ungikhuluma naye manje ukhulume ngesihlahla. Isihlahla aba-viewers ma ebheka wena ongekho kodwa ukhumbuza umfundisi into esimbuza yena ekhona ehleli la. Uyabona ukuthi sokungathi kukhona into esiphewa ngobona ongekho. No. Okay. So what's like that? Uthola mina ngatshela ngithi ukuthi bahambile abantu bamfundisi uhambile. So umfundisi wena we part of those who were rescued. Mina ngesikhathi lamanzi maye esicotsha sonke emfuleni. Nami ngahamba distance impela I'm sure close to a kilometer. But ukuthi ngaphuma kanjani lapha kuyintando kaNkulunkulu ukuthi ngoba ngayibona sibavele lesihlahla. Lesi sihlahla amanzi mayisishaya siphumela phansi yikho lapho okwangezwe nami ngisindele. Nyaba ngafa nami lapho. Nyaba ngafa mpela kuleyo ndawo. Okay, yes, sisi njengoba wena wenza i-body viewing yalabo bantu.
So abebandla leni, may their soul rest in peace. Sixolise laba ama-families abalahlekelwa ngabantu babo, othandwe babo, sesibuyela emuva sibakhumbuza lokho kwenzakalayo. Kodwa sifuna ukuthi sizwe ukuthi kahle kwenzakalana ukuthi siyalithuluka amanxeba. Since ngobabona ukuthi kuleyo 14 ngokwasibandla kuphela. So abebandla leni kahle kamfundisi uvundla, ingathi ibandla ngoba akusibandla ababesizwe umfundisi uvundla. Kwakungabantu abangaki insika. Remember umfundisi maka explain lapha ushilo ukuthi abanye coming from KZN Limpopo and bengekho that day. So labo I wouldn't say ngiyabazi angibazi but engibaziyo mina because ngithandaza lapha ya. We understand. Babebandla bona bazi. Around 9. Uyabona ukuthi futhi sibuyela back to lento le angithi wena you are based on into obuzizwa uzitshela ngabantu ama-survivors angithi. Abanye asebebandla leni bawu-9 kodwa kulabantu ababeli Limpopo le-KZN awubazi. So how sure are you ukuthi kwakungasiwo abantu abazosizwa ngumfundisi kwakungabantu from amanye amabandla? No, abanye bayakhuluma phela abantu lapha njengalo sisi lo wasinda nomfundisi uyasisa principal iyasho la ukuthi kunabantu vele manzi athola abantu lapha. Okay, yes. Bakubukeli liyazizwela. So angazi ukuthi lina imibuzo yenu ithini, into elithanda ukuyizwa kumfundisi ukuthi kwenzakalani njengoba yena echasisa umfundisi usisi njengoba wayenza ama-body view wabona abantu, and then along usabe siphiwa abantu benzala lapha umfundisi kuthiwa akabonakali. Wayenzwa i-interview nonkosikazi wathiwa umfundisi ubalekile, usaba ukuthi maybe umphakathi uzomblema of what happened. So ngaleso sikhathi wathi uphume emanzini kwenzakalani? Dadewethu umbuzo omuhle kakhulu lo. Nathi kwakukeli nale emakhaya siyaxolisa kakhulu ngehlobo zasitshiyayo bakithi. Sasibathanda kakhulu abazalwane futhi sifuna nje bonke umuntu afinyele ensindisweni yokuthi azizwe ephilile ngegama lenkosi uJesu. Kodwa lokho kwasizumayo sisakusho nje namanje ukuthi kwakungena intando yomuntu kwakuyintando kaNkulunkulu. Abantu sebengakhuluma ngazo zonke indlela abakhuluma ngazo, kodwa lokho bathandekayo siza kuthatha sikubeke kuNkulunkulu. Ngibuye futhi ke ngeze ngapho dadewethu kule nkulumo yokuthi ngasinda kanjani emanzini lapho. Njengalokho ngike ngachaza ngaphambili ukuthi amanzi angithatha ngazithola ngisembambele phezu kwaleya nto leya ugajalola, ngaphuma ngaleyo ndlela. Ekuphumeni kwami ngazama ukuma, ngangasakhona ukuma. Msho ngawa kwaze kwangathatha umzamo, ngaze ngandala ngathola amaphoyisa ndongile ngisehle ukuma ngenyawo. Namanje ukuthi uma ngakuvulela lapho ngibonise inyawo zami zobeleza angalimala kakhulu. So ngesikhathi abantu bethu umfundisi ubalekile ucashile kanti inyabula angikhona ukwenza lutho, angikhona ukuhamba ngihambe. Ithi closing ngathatha mhla inyanga yonke nakhona. So wena wathi uphuma lapha uthola amaphoyisa babekuvalele o bakusa esibhedlela, what happened? Shuthi lapha ekuphumeni kwami ngaphuma ngehle ukuhamba ngagcina ndala naseceleni nje ekhunjini lomfula lapho ngoba ngingasenamandla. I was very weak. Ngakhona ukumanje ngalala lapho ngazingezwa sebuzisela amavoice bathi hawu nangu omunye amanzi amlahlele lapho manje ngiyathola namaphoyisa nama-life savers basebekhona lapho. Bangizama ukungiphakamisa, ngazama yiko lapho ngagcina ngathi sengiyakhona ukuhamba kakhulu. Wasesithi this other pastor wayekhona lapho wathi ngiyathanda kakhulu indlela usiza khona abantu
ngiyafisa ukuthi ngihambe nawe ngizokuhambisa nesibhedlela. Bangithatha wangaseSoweto. Esho ukuthi uzwe nabanye abantu bekhuluma kabi ukuthi mhlawumbe nje umfundisi esindile la uthi inyoka yakhe le ethetha abantu yazi mhlawumbe uthwele ngawo. Okay, so awazi ma ngikhuluma eqaleni ukuthi people that speculate. So lawa lento le yafika kwendlebe zakho ukuthi ungabe uthwele nabo bantu ufuna ukuvulela lakho ibandla into yaziyo uphila ngathi. Yeah, uthi umfundisi mayekhuluma ukuthi wabezwa mina kambazwa umuntu wabezwa bekhuluma ukuthi kanti le nto isinde kanjani la. Shuthi laba bantu nebethwele ngabo. Because sithi ithi ngusesibhedlela wangihambisa eSoweto. Nakhona I'm sure one person were touching young and later to do the bed. Which hospital were you? Said the question the governor could have saw it on the weekend. Which part of the sword? So I'm full of Lepara, you admit time, Kulejablan, you admit time. Is Bedlina was Valai full of clinic. Yeah. Was on clinic. So what is this cut home and I'm a contact home in Aluto who Lapo for them younger than so no posters whatever the end I was out of. Now I was watching Gopi, but for them I feel it up. Okay, so after we discharge of work, what we had anything work or I'm very inside the corner and I was in the way for another business into the about I'm to the chemist meet. What was especially shooting as I'm very African Lapana, pure the man, biotics, and I say, Sugarapa engine, why am I feeling and I couldn't Jamana. So when I saw engine, that was from this one. We were in Patalan, which was the uncle. So umfundisi ngoba ekusizile ekubona istage esimo uzwile abantu bekhuluma why enga-informandi ifamily yakho especially ngokusazi abantwana ukuthi hayi ubaba uyaphila yizi nesel space or wabatshela kodwa babesesaba ukukhuluma le media or ukutshela abomakhelwane ukuthi akukho usendaweni enje he's getting treatment. Umbuzo omuhle nabana dadewethu lapho umfundisi wayesabela impilo yakhe naye ukuthi maye ngasho ukuthi ubani kuye mhlawumbe uzohamba kwene abantu nezinye izinto ezingayikho right mhlawumbe bemshisile umusi ngobantu babekholelwa ukuthi yimi thatha abantu laba bolalise emanzini mhlawumbe kuthwele ngabo izinto ezifana nalezo. So umfundisi lwana ukuhamba nje ngokufunyela nje namaloko imithi ngale kwa-chemist is because wayengafuni ukuthi kudlala esibhedlela. Esho ukuthi la ngendlela ongakhona bagcina medicine okulanda esibhedlela sebezokuba. Bakhona abantu baseSoweto abakwaziyo? Hayi, abantu masebezwile ukuthi kuphi. Okay, so indeed. So abantu laba bayifamily futhi. Okay, so indeed you hiding for abantu nomphakathi ukuthi anything can happen kuwe le family yakho. So laphana ngasho ukuthi I was hiding but mbe ngisho ukuthi ufuna ngisho singazaphela ngamfaka khona ukuthi ngikhulume. Isimo I was traumatized at it. Okay. Nangakhona. So okay. Kulama survivors. Oh, babukeli before we wrap it up. Siyaxolisa ukuthi sibe kude indaba yazi mayimnandi onke umuntu efuna ukuzwa ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Uvele kube nje yazi AVG News akaze yalilethela indaba ezingekhoyo. AVG News ibuya lazo ziphila zinjalo siza labo abantu benjalo bephila nangumfundisi njengoba ekhona echasisa namhlanje ukuthi kwenzakalani. So lapha umfundisi uyavuma ukuthi you in a hiding place. Ifamily awutshela akula muntu okutshela. What made you come back manje njengoba sokukhona uqalile futhi I understand ulayisha ingane zesikolo ngoba sesikolweni wathi usubuya back how did community like ngathi yakwamukela kanjani i-community? Dadewethu kuwumbuzo omuhle yabona abantu abangaziyo since from 1990 khulekela abantu babona ukuthi this was an accident
and bayazi nanendlela engistrategy ngakhona if mina ngikukhokhisa abantu maybe ngabe mhlawumbe sengithenge cishe maybe part yesamthi nezimali zami but because ngenzela abantu ukuthi abantu basinde wonke umuntu ongenamali nemali aphila right kungakho wonke umuntu wamangifika baba welcome because they knew very well ukuthi what kind of a person I am. So wonke umuntu waba naliyana into ukuthi not umvundane kakwenze lokho and it's true manje ngiyenza into enjalo. Okay, I understand ngamazwi wakho nguwe oshoyo. So umfundisi uthe masuka phana ule trauma ungakhonela ukuthi kulama families alahlekelwa ngothandeni bakho. Kulama survivors. So sawubuyile. Have you ever met those people? Wabakhulumisa labona ukuthi likhulumisana njani la bethole i-counseling, ama-therapy and stuff. What happened uma sowubuyile? Labo mama othandaza labo sisi ngoba ungathi active esayidini yalo elithandaza lonke. Yini la yenzayo sisi ukuthi labo bantu wayathi active? No nyazo uma ukhuluma phela ukuthi vele uyangincedisa umfundisi udala uthandaza naye. Ngiyaxolisa lingabe emotionally. This is all about ukuthi sikhumbuzane what happened. So la ama families after ingcwabo la benzani or during ingcwabo wasole benzayo njengabantu abalithandaza lonke laba compensate ngani into esifana lezo ngizoqala ngosisi ayisahamba nje sayibabona la families lawo namanje sabona I think sisele ngama families ay4 but abanye ngikho sisibabona sabakhulumisa sa-share nesikushiya. Okay, like since umfundisi ekhuluma ngabo-trauma ngestate yena ade kuso liyenzeni for wona? Did you send them counseling or waqhubeka wayenza imithandazo wathi wathandazanini lizoqina? No, asibahambisanga counseling. So kwaba ngithandazanini uzadlula usathane imali engavele kuba so ngizosho kanjalo but asibahambisanga counseling. Okay, ngize kuye babamfundisi. So wena sowubuyile wahamba la kuma families ngibode abashonelwe namasurvivors. Kuwumbuzo omuhle dadewethu. Njengendlela engisho ukuthi abantu basakholwa ukuthi mhlawumbe ngesandla mhlawumbe khona into engayenza mhlawumbe ngathwala ngawo angithi. So I'm giving them enough time to realize it. It was an accident. Yeah, ngoba ngavele mu-approach manje sasengayani enga sengayenza something. But uma ngahlala zalibona iqiniso yena ukuthi sure really lento le yenzakala nge-accident. Nawe sesi-approach sengihlangana nawo bazoba be-right now. Bazoba sebenza lokhwana ukwamukela. Ngoba abanye basacabanga ukuthi mhlawumbe umvundla wakwenza lokhu mhlawumbe ufuna ukuthi enze aziqinise. Must sit umbuzo wami naziqinise nje ngoba I'm very poor. Should I didn't even collect a single penny from them? Yeah, man of God. Yeah, man of God. So waziqinisa in other way angithi ungani wakufaka lapha ngingathi ungani eGood Samaritan wakugcina emzini wakhe elokhu uthengela izinto eChemist. So lapha wasebenza kuphela amakhambi esilungu azange nje uthandazo thola imthandazo ukuthi when you come back abantu bezithobe Dethi ukukhuleka nje kuNkulunkulu nokuhlala nje othandweni kaNkulunkulu. Ngiyazi konke kusentandweni yakho Jehova. Yena uyaziyo lawo bantu lento yabathathayo yini. Konke ngoza ne-answer yakho konke. Mina kwami njengakuphendula ukuthi ukwenzakala ngalelo langa ngasilutho nezihlobo nalabo abalahlekelwe ihlobo zabo ezithandeka bakithi singakuthathi ukuthi ubeke ngaphansi ukuthi mina ngathwala ngabo leya ngozi eyenzeka lapha namanje I'm still wondering ukuthi kuyini. Ngiyasaba nokuyenza manje angikhona ukufika emfundeni dadewethu. Ngiyasaba mbona ngathi into ngiyayibona yenzeka futhi nje.
of which njengentaba yomlilo siye sabe sahlangana nabazalwane kwabakhona abanye abavolontiya ukuhamba beze bedonate ngama-500 nalawo kwena lemizi yalawo bantu abanjani abalahlekelwa labashiya isihloko ukukhanyisa lokhwana isintu kodwa basesikhuluma iqiniso if benginemali noma mhlawumbe ngicharge ngezimali siyabe sabacompensate ngendlela ebebengcono kakhulu kunaleyo bebeyiyo ngoba because I'm poor, I don't have any money. That is why singakhonani ukuthi siwakhalise ngezinto ezinjani imali ebonakalayo ukuthi at least nabo bezizwe benjani benethemba lokuthi at least laba bantu babuyile bheke kithi. Okay, ngiyazwa mfundisi ukhuluma ngemali lokubakhalisa nama-donations siyabonga sesikukhulume ngakho. Mina ngibuza ukuthi i-counseling wena ukhulumile nge-trauma wahamba ku-counseling na? Lo mfundisi ngikhuluma ngaye wayawumbisela nje abantu bangikhathesha kakhulu. Ngiyaba nami nganginengqondo ukuthi mhlawumbe nami ngingabi khona emhlabeni kodwa ngabe ngasho ukuthi angikwamukele lo nkulunkulu akwenzileyo kuyintando yakhe kodwa ngase nginezinqumo nama-decision amanye ayesefuna ukuthi ngalami nhle ngi-end up impilo yami ngihambe labana babantu ngaleso sikhathi kodwa ngokwe-counseling ngakho ngamukele ukuthi konke lokhu kube yintando kaNkulunkulu uma uNkulunkulu ekwenzile mhlawumbe indlela ayebona ukuthi kufanele abo bantu bahambe ngayo. So ngezindlela ukuthi you've tried to commit suicide? Ngangiqale impela ukukhuluma ngamadadewethu qale ngingengqondo ukuthi at least nami-commit suicide ngoba ngangakhona ukuhendlisha le trauma nganginayo ngasho 12 o'clock lela cassette liyaqala liyarewinda liyadlala engqondweni nakuze kutshaye 5 ekuseni abantu mabevuka mina nalaleke manje liyalalela at least singengakwamukelwa ngenxa ye-counseling lokhuluma ngayo at least kuyintando kaNkulunkulu kangamukele lokhu uNkulunkulu wakwenzayo nesithanda sakhe yena nguye ozakwenza futhi abantu bakubona ukuthi le nto kayizange yenziwe ngokwentando yomuntu ngoba yintando kaNkulunkulu. Okay, coming back to you sis, umbuzo nge-counseling akulandeli enzile umfundisi utraye ukucommit suicide ngephena days ama-nightmares even namanje kuya-counseling usasela those nightmares. So kulama non-profit organizations alama-social workers ebhara i-counseling for free alila i-group chat esosonke senayo. So mina manje ngikhuluma ukubona ama-families ngibuza lonke likhuluma ngemali ukuthi abanye badonate lokhu ifelalile le mali. Have you considered ukuthi kule group yesontweni lithi kuma-survivors and labo abasaseleyo abakhona was still anayo umbrella lihambe labo ebhara leba lifike lichasise ukuthi labo ngabantu ababuya endaweni nje sosongama-survivors sicela ukuthi benze i-counseling azange kwafika emqondweni. So umfundisi nama umphatha so umuntu wesilisa ungubaba kulabantwana baya kulabomama kulomama washonela ingane kulo muntu washonela ngogogo kulo muntu washonela umuntu like kanjalo lina malihleli likufila kanjani ovela is never crossed your mind cross manje njengoba sembuza. To be honest, i-cross manje njengoba sombuza angase ngizithathele ikhanda leyo but ngishitshelile ukuthi maybe because labanye ama-families yazi labanye abantu to be honest bathatha isikhathi ukwemukela you understand siyisho ukuthi labanye ama-families basimukela nje kahle ukuthi hayi kwenzakele asisabuza ke indaba zakuma-counseling nani ayikase ngake ngifike engqondweni. So liyabona ukuthi sometimes it's not everything esebenza ngemali njengomfundisi kodwa singazi ukuthi maybe sometimes esontweni lapho umfundisi manikho uyacela baba hambe sithwalela umsebenzi endaweni enje kulabantu abashonile immediately maqeda lapho ayinto uyahlala la ifamily ukhulume labo uba-advise uba-console. So what made you guys in this lingakucabanga ukuthi these people
they've got trauma and they still have nightmares. Even nathi esesikubona outside and ama-rescuers ayelaphaya la bantu ababebabona abanye balokhu besesela nama-picture. So why ingazange i-cross mind vele exactly? Dadewethu kungumcabango omuhle nalokhuluma ke sawudiscussa nomunye futhi lawa abazalelayo kuyendaba yomlilo esasizibiza ngayo ukuthi sicele sasifise ukuthi sithintane namaphoyisa at least basinikeze indlela yokuthi singenza njani ngoba abantu emphakathini bakhuluma kanti dadewethu abanye bethu yazibona ngambona la bengibona khona yasenzoqeda naye le nkulumo ifiki yiphi umuntu umuzo ngayaphi uyifu la abantu balomndeni bekhuluma imfisa ukuthi ngambona yabona ukuthi so uvelile namhlanje bakubona so safe manje ngendlela wena wenze ngayo uyenza ukuthi kube lula ukuthi ehlise ngikwazi ukukhipha uvolwana bakhona uku-understand but kunzima ukuthi ngihlale nawo ama-members amafamily bachazele lento ngoba abanye bakhona babekhuluma kabuhlungu kodwa abanye so far sebengilandile la ngikhona basho ukuthi bakwamukela babone ukuthi lento kuyokwaba yintando kaNkulunkulu. Babukele emakhaya silokho siku-AVG News ku-interview lo mfundisi uVundla sesiyavala uhlelo lwethu namhlanje. Siyabonga ukuthi libe nathi lasilandela yonke into ebisenzakala. Ngicabanga ukuthi ama-questions wenu amanye ayabonakala bazophendula so kuyazi futhi siphenduleke. Isazobuya futhi i-interview yama-survivors sisehlele nayo bakhona abanye ababekhona lapho basazobuya umfundisi usazobuya futhi sesibuya futhi ngenye i-topic. Manje babukeli lingakhohlwa ukusubscribe, ulike nokushare. Before sivala bengicela umfundisi akhulume labantu abalahlekelwayo lama-survivors, akhulume nabo avule usenhlizweni yakhe la ukufisayo ukuthi mabehlangana bekhuluma kwenzakalani. From ama-questions enu lempendulo sizakuthatha konke sikubhale phansi simbize futhi umfundisi simtshele ukuthi ama-survivors la congregation labantu abasiza baphendule bathi on our page. Sesibuya futhi abuye futhi umfundisi la ekhaya azoziphendulela yini. After that we will take it from there ukuthi linaseliphendulile so uzohamba kanjani ukuthi umfundisi uyaqhubeka futhi ahambele lawo mafamily abuye futhi azosho ukuthi umphakathi sokumamukele kanjani. Umfundisi ungakhuluma labantu lama-survivors. Before umfundisi akhulume, I will speak as a ghost here. Ngike ngabona kwenye article amapholisa esithi akutholile uthi wena wadotshwa ngamapholisa lapha ngesikhathi bekudobha labantu abakuqala ukuthi they know ukuthi nguwe umfundisi obaye bakubuza ukuthi they interview you. Umbuzo omuhle nawo mfowethu lo kakhulu ngesikhathi lapha ngangisasi-traumatized kakhulu nangisehlelwa kakhulu wanzama impela omunye ukungi-interview ngehluleka kwavele bastopa yonke into kwabamnyama emehlweni ami ngehluleka kwaze kwathi omunye wayekhona wathi hayi wayichaza le ndaba ukuthi uhambe njani kwehluleka kwabamnyama. Okay, and then afterwards amapholisa suke waxhumana lawo. Yeah, amapholisa ngeke ngaxhumana nawo. So abazange bakubeka ecala, it's cleared everything wena lamaphoyisa. Mfowethu ungasho ukuphindele umthetho ngomthetho. Nami nje ngihlezi khona lapha ngilindile ngazi kuzokwenzeka. Kodwa ngibeka nje ukuthi kube leqiniso abantu bakwazi. Iyo lento esengichazela ukuthi liyangozi. Yavela ngenye indlela enye lami ngakaze understand till today. Yeah, okay, and then you can go ahead ukhulume labantu. The idea is not to bring you here ukuthi sikuthese icala. The idea is not futhi ukuthi sikwethese omunye umthwalo phezulu kwalo vele uzwa wena emahlombe akho about what happened, but sicela ukuthi ukhulume labantu
labo usayesaba ukuthi uhlangane labo ngakahlangani labo lalabo usuhlangane labo labanye ongeke futhi uhlangane because there are people who are watching here abanye kade bekwethesa icala abanye bazwelana nawe sifuna address bonke at one time. Angiyambonge lapho mfowethu. Kuzo zonke izihloko ngakithi ezilahlekelweyo izihloko zazo. It wasn't my intention. If ngangikwazi ukuthi abantu babezophelela emanzini bonke angeke ngiye emanzini. Le nto ayizange kube khona umzana wafika wafakwa emanzini. Engisho ukuthi nababukeli nabo laphana babevele bekhona abasurvivayo labo bayafakazela nami ukuthi azange bekhona wayese sengimfakile emanzini. Futhi mina vele njalo kangifake umuntu emanzini inokwami ukukhulekisa abantu. So ngiyaxolisa kakhulu le nto yenzakala bakithi. Kwamina nje abangaziyo bayabona umzimba ukusiyona umzimba wami. Ngidliwe isimo senesi kakhulu ukuthi ngingalali. For zonke mshwana ngiqala nje ne 2 months ngiqala ukuthi ngiyakhona ukudla. Bengakhona ukudla. Ngicabanga ihlobo ezeneze zasichiyayo. Engisho ukuthi nakuba bafowethu kade begcwele phela ulaka befisa ukuthi mhlawumbe bangenza revenge ngale ndlela. Ngisatsho futhi ukuthi ngiyaxolisa siba kwakuyi ngangazi ukuthi abantu bazohamba emanzini ngangeke ngihambe nabantu. Kodwa ngangihambisa abantu bonke ukuthi abantu bethwele ithuba ngoba ngiyindoda lana ephikisana nesimo sokuthi umuntu kuthiwa uyahlupheka uJehova ukhona. Wena kwaze wafika ukuthi ngizumeke ngiphazanyiswe leso simo esangivelelayo. So ngiyaxolisa kakhulu nje ukuthi ngithi bekani umoya ihlobo zami phansi nibhekisise le ndaba. One day kuzokuvela, one day lizoba abofakazi bami ukuthi le nto engangiyitshela yona ngangiqinisile ukuthi le nto yenzeka lapha namanje ngiyakwazi ukuthi kwenzekani. Ngisazibuza ukuthi kanti vele kwenzekani. Ngashaya u-12 ngicabanga ngayo kanilala ukuze ngiphumelele. Yinto esiyenza ukuthi ngicabanga amanye ama-decision ayingasekho right ngempilo yami. Kodwa ngokwe-counseling ngibongele ithuba uNkulunkulu amphela. Siyabonga umfundisi la wesinomcebo. Viewers and subscribers, sesifike emaphethelweni yohlelo lwethu namhlanje. Sizabuya futhi njalo lama-survivors labanye abafisa ukuzokhuluma istori sabo ngalokho abakubonayo. You are welcome. Sizofaka imininingwane yonke ku-Facebook page AVG News, ku-YouTube AVG News ayitshintshanga. Nayi ilogo iyona le AVG News la ephezulu. You can contact us, we are in Boxer, or you contact us on le phone number ephezulu. Sizophendula, you are most welcome. Yonke into story we want to unpack what really happened. It's not for umfundi, it's not for usisinomcebo. Lawe as umzalwane owathandaza labo uzwelana naye uyamgxeka, you are welcome. Njengoba our ghost voice beyisho ukuthi asizange ukuthi umfundisi somthwesa icala futhi asithi ukuthi umfundisi wayeright. No one is here to judge anyone. Lana ukuthi si understand sonke istory ngoba everyone ofana nami bekayizwa endabeni. Abanye sayenza ama research sathola istory in a different angle in ama different stories. So you are all welcome. Njengoba ngishilo eqaleni igama ngitholakala Mahlazi. Siyabonga. Don't forget to subscribe, like and share.